Акчанын баары кара сууда болуп атсанан көңүлү ток киши любой нерсеге бийлейт. Ошо бир кара сулуктун акчасын сели Кыргызстан санай албай атасыңар го. Жо, санап бите албай атабыз, санап бүтсөк эле алган атабыз десең. Кандай? Жакшы өзүңчү. Кандай? Повар болуп кеткенсиң? Я. Повар болуп кеткенсиңби дейт? Ой, чайлана, поварларды каерде көрдүң эле, метр көтөрүп алып жүргөн. Жо, эми мага Союз тураганда, Бадыраң тураганда мындай ченеги токтом. Ой, жо, Өлмөнөл повар окшойт. Не, ушуга чейин барып, мен ушу неме Союзга чейин эконом болупту деген, а? Өзүң айтып атпайсыңбы? Карасы бүт нерсени эконом деп. Соке, сен жакшы билесиң досум мени. Өзүм кесибим бар. Не кесиби эле? Мен бычам. Я. Бычам дейм. Кимди? Айланайын, эч кимди? Жөн эле мындай. Эмне деп атат? Куройщикмин, Шведияда иштейм дебейсиңби? Тигүүчү. Тигүүчүмүн дебейсиң. А мен тоодо чоңойгон бала бычам десең башкача түшүнүп атпайм. Ой, чайлар. Давай дос. Рахмат. Ишиңе ийгилик. Жакшы быч. Жакшы иш дегендей эле болду го. Ушу Союздун атына деле түшүнбөйм да ушунучу. СССР деп мындай бир. Айшта мен Айшенен бир ойлонуп деле койбогон экен да. Муну Союз дегенден көрө мындай илгерки деп деле коюп койсо болмок экен, а? Соkke. Эм туугандар, мен негизи ушул кесибим тигүүчү да. Аябай кызыгам тиккенге. Анан эми Кудайга шүгүр азыр ушундай бир балдарга костюм-шумдар тигип берип атам. Эми клиенттерим деле акырындык менен көбөйүп атат. Ар бир нерсенин клиенти акырындык менен көбөйсө жакшы болот го. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы? Не болуп жакшы? Рахмат. Акырын учурашчы эле, мен колумду тескери кылып коюн дедим го. Нча? Не болуп жакшыбы? Кудайга шүгүр. Иштеп атасыз? Нча шайырсың? Үйлөнтөм да. Я, Үйлөнтөм. үйлөнүп атам? Ошого шайырсыңбы? Аны эмне кылайын? Көрөм, 6 айдан кийин. Неге? Кашага жөлөнүп турган болосуң да. Үйлөндүм эле да деп. Үйлөнүп атам. Молодец. Үйлөнүп коеюн депсиң да? Үйлөнүп коеюн дедим арзанчылыкта. Күздү күттүм эле. Күз келди мына. Базарга түшсөмчү, картошка, сабыз, пияз, помидору бүт арзандап кетти. Срочно үйлөнүп чыгайын. Акыркысын не дедиң? Эмне арзандап кетти дедиң? Картошка, пияз, сабыз, помидор арзандап кетти. Срочно үйлөнүп алайын. Жок, айтсаң, картошка, пияз, сабызыңа түшүндүм, помидорың нерсе? Билбейсизби? Жок, ошондой да продукта бар экен, помидору деген. Помидор да. Помидорду помидору дейсиңер силер. Биз жакта помидор дейт. Сен жак каяк? Баткенде болом да. Баткенчимин. Баткенден болосуңбу? Биз жакта помидор дейт. Ошо помидорго чейин кыскарта баштадыңарбы уже? Помидору, молодец. Капустаны эмне деп койсуңар силер? Карам. Карам. Жакшы экен, карам деп кой. Борщ деген тамакты эмне дейсиңер ошондо? Карам шорбо. Карам шорбо. Молодец. Бизди эле өгөлөй бересиңер, биздин тилге күлө бересиңер да силер. Билесиз го, биз чегарада жашайбыз, туурабы? Биз чегарада жашайбыз. Биздин Кыргызстандын мамлекеттин секреттери чет жака сатылып кетпесин деп, бош өлкөлөргө кетип калбасын деп, баткенчилер биз өзүбүздүн тилибизде сүйлөйбүз. Өзүбүзчө тил чыгарып алганбыз да. Тажик туугандар түшүнүп албасын деп, Түшүнүп албасын деп. Мына мисалы үчүн, кечээ сизди мына жакта көрдүм эле. Шоу эмеспи дедим эле. Ошо сиз экендиңиз да. Түшүндүңүзбү? Жаш баланы эми тили чип келип атканда эле сүйлөп койдуң го сен. Түшүндүңүзбү? Түшүнгөн жокмун. Вот, көрдүңүзбү? Тажиктер да түшүнбөйт. Биздин кыргыздар силер түшүнбөйсүңөр карасыңдар. Байлука, костюм заказ бергенсиңби? Костюм заказ бердим. Болду, киресиң. Мынаяка ажар деген эжеге жолугасың. Кайра кийип бияка чыккын, а? Ажар эжеге? Ажар эжеге жолуг. Молодец. Анан бетейин помидору. Бар. Ана кире дагы, кимиң барсың?
Assalamualaikum. Aleykümselam. Kandaysın? Ama Şive'nin başçısısınız siz mi? O şiven başçısı memnun. Ne de o tam? O şiven başçısı memnun. Başçısı. Ne? Şunu aytın şöyle. Şive'nin başçısısınız mı? Şivenin başçısı mı? Nerede oldu? Ona pamildar buzup yetti de var yoktu. Tildim bärini sındırıp. Başçısı. Sısı çok ele memnun. Oşa başçısısınız da durağı. Şunu aytılar mı? Ben bayatan beri uşu aytıp geliyor otam yaktan beri. Şunu otağı kalgandarı. Düşünmön üçün uşakta da öyle uşakka jönötüp otatmayın. Şunda susu memnundan da başçısı. Başçısı olgandan keyin başçağına otur olmay mı? Gireverişte dile göngül burup koysanız bolmay bu. Niye oldu da girever işte? Bunu eşikten gireverişinlerden beri çüpürek saprak butka iyileşip otat. Yemiş şiveye olgandan keyin hem çüpürek saprak bulup değil mi mükemmel? Çüpürek saprak bu. Bay rulonlarında çettire kalıp turguzup koysalar kilentler gengiri girip çıkat da turağı. Çüpürek saprak butka iyileşip otat. Bir öcerim butu çalınıp get Batman'e düşüp kalsam ne olat? Batman'e düşüp kalgan bolat? Niye olat ile? Oylon böyle Batman'e düşüp kalgan bolat. Düşüp atkan betsizlik emes da. Ançalık ile niye betke kaygırdın emi? Buna betke kaygırmaydı ile koysan bolat ken ko? Ne eken bu bet? Köptele boğur oruyu turgan bet emese ken seni ken? Senikinde betin boğanda işçe kaçıkmayı da oturat ile mi? Menikinde betiniz bolsa menimçe uyga dele girmeseniz gerek, koça dele girerseniz gerek. Senin betinde yettile çok ken özü. Zamanga jaraşa da hazırkı betlerge yettin gereki çok. Şart abi şey tetesinden ketüreveresin. Senikinde naborot semday, oşo elge düşüp köp düşsen bunday bir, oğolup kalarınday bir, düzden. Niye girip gelmeyelim, men vuruş odasın sen? Girip girmeyelim men menen vuruş odasın. Men uşul жерге bir aydan beri katta uş yerde işte içi deyili olup kaldım. Kostümçüm zakas bergem. Erten gel, birisi günü gel, murda günü gel. Kaçan beresin tayar oldu özü? Bütkön, bir ay murun zakaz bergensin. Ova. Bütkön. Bütkön bolsa bermesinger. Giyip anam beresinger. Ne vuruşkanı gelgensin mi sen menmelere? Toy zakında otat. Giyiş gerek bol otat. Tembole toyga ketkensin, toyga mınday, özüngün mınday, aldın ala mastıroy kılıp barsan mınday. Günür satılgan va ece ızırdagan, ertemenen tаңды gülüp toster. Kanday tossam, ayağına çeyne ışığınday olan. Gülüp jaynap barış gerek toyga deyip. Gündür satılgan ve ertemenen tаңды gülüp tos degen bolsa kostüm şimdi bersen giyip al tаңды gülüp tosam bu. Cıpçılanga tosa veren mi gündür? Sözden kalıp aytkensin de. Hem niye olsa dele hem gülüp jaynap barış gerek de toy degenge. Gevir toylar var eken hem gülüp jaynap dele bara turgan toylar var. Yeminden men bara turgan toy, gülbey jaynabay bara turgan toy da. Kanday toyga ket otasın, gülbey jaynabay bara turgan, ajraş toyga ket otasın. Ajraşu toy emes Jaraşu ile toy kadın gibi. Prosto ökülata olup ket tutam men. Yemi düşündüm sen problemanı. Bol, meni geçirip koy. Emem ne kıldayısın emi, kayrat kıl. Memne erge tiyo tam kayrat kıl. Şoň hem ökülata olup otatkensin, teşenen düşken de. Men ömürü ökülata olup görmedim mene, munday nerseni görmedim mene, ökülata olup görgönüz mü? Ökülata bolgan mene. Ökülatan işi kıyın. Hazır, bolganda da hazırkı momentte. Hazır ökülata bolbay ele mınday, ökülatan atını özgörtüş gerek bolup kaldı da. Ne kıl özgörtüş? Raskot ata depçi. Toş. Raskot da öyle koyuş gerek. Bismillah degende başlanat ökülatanın raskotucu. 10.000 so'm akça. Kudagıylarga sarpay. Bir jaşı qarak, bir jaşı konyak. Dağım nesi var ele? Koy. Balası menen. Arak konyakka zakskasынан sultan çay. Onu siyam var sultan çay kıpçılık. 2 yaşka şakek. Keşinde veçirge tort. Beçara ökülatan ünü çıkmaya kaldı. Tort dedi. 3 etaş deydi torttu.
Özüm Bremen'de yaşayayım ben. 4 etaşta. O 4'dan zakas berip bütküçe 3 etaş o Bremen'den bir jak dual kulap düştü uje. O düşet. Oo. Ben şu ökülatı olam degenden berile үйden ap çıkıp beri atam. Hazır agorotda men üy televizor üçeğizle kaldık. Oo. Daha bir yol ökülatı olsam televizora gözüyle kalat okşayımız. Oşanda olup kaldı. Hazır ökül atanın raspotu koyup kaldı. Hazır mı da otadı? Canağı üylen otkan bala ökül atanı tanıyıbı. Anı menen hiç kimnin işi yok. Oldu. Kimnin işi jürüş otkan bolsa, kimdin kolunda akça var bolgan bolsa, oşonu tars ökül atan olup kaldı. Hazır biznesmenlerin işi jakşı jürüş oda. Ayılda kimdin biznesi jakşı olsa oşol ayıl boyunca ökül atada. Burada ökül atalarınday. Жаңы машинелерін алып айылда мақтанып айдап тұрады ғой, қолын шығарып алып мақтанып айдап тұр. Азыр антып айдап қалды işte бизнесмендер. Алған машинелерін аялдарына өріп қой, өзі арқасында бекініп басып қалды. Көріп қалса өкіл ата қойып алады. Өші өтіп басып қалды ғой көшеде. Болды, кастымшым заказ берген. Кәсімшім заказ берген. Ажар деген эже бар. Ажар деге жолугасын, кастымшым кийип кайра бияка чыксаң көрөбүз. Ажар эже. Ажар эже. Қаншасы қалды? Үчүнчү. Үчүнчүгө Е, кирсе. үшіншіде ажар эже. Oynağa bir Kerem Şorba girip gettiler. Ayt koyun. Kerem Şorba girip gettiler. Kıyne ökül atan işi dele. Buna Callavat'a ökül ata olsan 7 sevet de gene var gene. 7 sevet kılat gensin aynen aynen. Ayşe. Oh kana oldu mu? Ayşe buna bakmay жатыр ғой. Ne o? Ayşe var deyim. Ayşe neyle de koy. Oysa başından koy. Bir жақта Ayşe var deyim. Ayşe var. Kana giy çıkan. Buna çık kelebeydi. Giybeysin mi yaşına? O giydim. Yok mıyağını giybeysin mi ya? Батса киіп. Батпай жатыр мына. Kanday batmay? Батпай жатыр. Giysen mi yaşına giysen mi? Батасына. Giysen? Сындыр атып екен ғой батпай. Kayra ulap koyuyoruz giysen mi lan? Батпай жатады деймін, мына кирбей етпай. Girmeyi tamam. О, Giysen mi? мен сізге қап білем бе? Ha? Қап білем мен. Hem batırış gerek bana otpay be. Батпай, жыртылып кетеді азыр. Batpay da вообще. Вообще батпайды. Неге Ішіне батпайды? тегіліп қалып тұр да мына. Yan girip durma mına жақшына kayla. Hem normal tur atma mına. Na. Бұл жағы, мен бұл жағы ше. Yan beni süretle düşür. Ha, oğlum. Buna son görsün. Оң сен бері жақпен жүре бермеді білем мен. İşte kalbaydı mına. Bunday turip süretle düşüresin mına. Normal tur atma. Yarın gelin bana cevap kaladı. Оң сен бұрат. Болмайды мына басқалар емет беріңіз. Kanday batpaydı. Ішіне тегіліп қалып тұр да. İşine gel. Sen gelgende uşuyla razmerde olsun be. Giyin semirip getsin ne ukam he. Жуық болады. Оң сынады, батпайды тұрады. Mındağıl töyüne bereyim, töyüne üç kata bereyim dergen. Mındağıl. Ha? Mındağıl şunu öylesin de. Батпайды екен, маған басқалар тегіп беріңіз. Başka ayakta tikip berete kalgan жоқ мындай материал başka. Ана мен үшін тікейім ек білем. Hem ептеп приземі қыл да ukam he. Ана деп епте, апай. Batpaydı ha? Батпайды, вообще шақ келмейді. Тем более құрсам үшіз болды. Mındağıl çeşçi kastımda. Kastımda çeşçi. Ошоны Ya жүрсіз. kayarda güya ala sözsüz kastım şimdi giyiş gerek деген zakon var gene. Ой, киюле чыга ашпайбы? Sen özgeçölen çıkpaysın güya ala. Қандай өзгөчөлөк? Özgeçe oluş gerek güya ala деген. Қандай өзгөчөлөк? Oldu mınday kıl. Ушинтип болсоң Ha, өзгөчө. o. Yemi buna kastımın yerine taştal жүрөбү. Той бүткүчөбү? Toydan giyin dele жүрөр. Азыр кыш, эшик суук, üşүсөм эмне кылам, апай? Спортивка кийип ал. Элестетиңиз эми. Спортивканы кийип алып, костюмду киричит болуп азыр. Коюңуз же окшошпой калат. Тек албайт, нормальный көрүнүп турат. Жаңы костюм алып бериңиз эми башка. Каяктан костюмшум алып берем мен сага башка. Болгон ушун. Мен заказчик менмин го, мени эмне урушасың? Мага башка костюм алып бериңиз болмосо. Кичине семирбей турбайсыңбы каме? Кайра мени ушунда коюп, костюм бересизби бербейсизби? Каяктан алып берем мен сага. Болгон костюм ушул. Кийсең ки, кийбесең ки. Сизге заказ бергенден көрө заказ бербей эле коюш. Бербей эле койбойсуңбу? Мен бербейм бүтү. Базарда Бербей эле башка. кой, эми тикпейин деле сени костюмуңду. Бар. Жарым размерге чоң эмеспи? Қандай? Жарым размерге.
uşu jarmı razmerge çoğun bu. Eğer bir razmerge çoğun bola turgan bolsa, kostyumdun arkası emi gelmey eken da. Bu ne? Yo jarım razmerge atak normal. Sonun duratadı. Yok kanday normal Sonun. Ve çoğun bilinip durmay mı bunu? Yok jarım içine çoğunda. Atak bilinmeydi. Alıstan bilinmeydi. Kanday? Alıstan bilinmeydi. Bırak emre toyga var, toyda jürenmece, alısta kaçıp jüreverenmiş o. Ve kuratası mene uçuraş bu ayın dese, takır ile, jolay alma ile. Ya kazan ocakta jürüyor da. Kazan ocakta değil, porlar görüp atmayın onun kostyumunu kanday eken. Ya bırak sonun oturat tamla. Sonun canaştır da bırakçım. Sonun canaşkan canatan beri non tire kolma orketti. Jönüp duruyorum da biz yok şöyle jönüp. Sözsüz düşündürüş gerek değil. Jönele turayın desem kostyumun içine girip tutmayıp kolumdan tak. Жақшыдан да өкіл атасы дәріске екен дейді да мына. Toyga varıp alıp geçke derski alıp katıp жүрө бербей. Бирөө жарым менен учурашам mı? Тоğa қалды ме? Senin қолың дейм қарма отады ұшырашы бар? Учурашканга кол бош эмес болуп атпайбы? Қандай қол бош емес? Өзүң елестетсең. Kudanıkına girip barsa bana kudalar aldığın tostu attı. Gelgile kudalar sen. Aslanım bunu. Size toplayayım da ol. Sen hayal kişi bilen barıp iki kolda uçuraşkı da. Anan kaç uçuraşam? Ökülete de oluş gerek. Bunday derski ökülete olsun bunlar bir. Kolunu cayıp al bunu anı. Çayık tağıta gelir. Bunu bir yerge karma ol. Koyu verip deli olmaydı mı? Day restorana girip orasındağı kudalarca qarab salam aleyküm dep koy. Jürede gemdeyim restorana girip ala her kimge. Salam aleyküm. Kanamap koyasın. Salam aleyküm. Kanamap koyasın bu dep. Her kimge karmatıp. Vapşette men toyga varamıca karmatkanı varam mı? Men seni her kimge karmat jür degen жоқ mine. Gir dağı restoranın çekerisinde tur. Kimge gerek o sözleri gelip karmap ketet. Turat ekemde mi? Lenin Vestegil'inde olup alıp restoranın bir çetinde 470 adam koşup. Adam başında maylantasın ne? Kara narver basçı işte bunlar bir görev için narver basçı görev için. Narveri baskan ne mi ne? O şöyle olup atmayayım narveri mi? Yok bunlar normal. Meni üretkenday basçı bunday. Ökület aday ol. Hazır ayttım o şunday. Derski ökület ol. Derski. Bana o yerden gelçi bunday. Bana kastını jelkenge taştap koy. Kastını taşla jelke. O. Bana gelçi. Sağ aleyküm. Aleyküm assalam. Ökülatan mestası kayakta. Bu ne yakta? Uşağa var oturuyoruz. O? Üşütüp varam bu toyga. Üşüttüm. Üşütüp ketet. Ana basçı. Ana.